Batrat Mikhalia Polis Kalaweng Kam Sipor ya Wayu Sub Inspector Bat Saungut ki Langrut UB Constable ka Sora Police Station namar ke jingdon kiti ban penstam be anya Wayu khana khat khandai snam hapo katanat pulit kala register mokoduma kambam manru persya ya kini ki pulit ha Sora Police Station bala pengat iki hapo ka kendon hispa arpo bracket iway /lie bracket san BNS ya kini la pentip dau Superintendent of Police ka Iskha Sales District uba Vivek Sim hadin ke jingyo pedang ya kakai point jing toket kabala kli dau Sub Divisional Police Officer penusla uba B1 Sweat MPS kabal IT henne kesengi balang uniu he pulit ula pentip bag jing toket ya kini ka mokoduma kambaman kabala register persya ya kini kesangut ki pulit lakli dau officer ha ka kerdan inspector ubadai nakaway pat ke police station kenang ban pentikna ya ke jing toket kabom sya siliang habai itu ya kini ke jingjia nadu ka basdang uba Vivek ula pente bahaka sitari ku naitung ki pulit ke Sora ke layo pediang ya ke ijahar na urang ba sinong ke maukis Sora ba pentip ya ke jing syo beri ubat berngam berstit jong u Gatwin Jerwa na maukis la itu ba uni usam lau la penon kami ki kiting klemakor badle klem ranjru hakmat ubabun balang uba Vivek la itu ba wat hapadeng jingkot hajer hadu arsin da kedorbar sindong maukis u Gatwin Jerwa u klem lek mi satya badai halor kani la ujor da ke ijahar ula itu ba halor ke ijahar ki pulet kasora ke register kes hapo ka kendon hispa lifeway / hispa life pulai / arspa khandai punriu bracket jongka BNS persya ya uni usamla kula itu bagi pulit ke lelejwa di uni usamla ha kamit artarik hadin balayo jingte ba udon hayeng harai uni usamla ulayo pet swaban poi ki pulin ula itu badai hak singi babut ha kapor khatwei beje menstep ba ka kmi ka kong Mildred kalawan IT ya u hapo tanan ba Vivek ula banjur ba katanat pulit ke yang scam ha ka nongrim ban bat ya ka an bat ban pentikna ya ke jing tray kam kabadon jingkit kli haki kerdan baper ulong ba katanat kan le dak bateng persya ya kino ki pulit di ba pendon kam bakala ya kabur